lo tu ni Kuki news ve zo se na bon cha ven lem na hi vin tu ni a hi holim na topic zat chom ma holim na hin nei ki no hitin ama sape na hi Muivah hungding ze a Meitei nu pi hon ki phin na anei vin hi chi hi kumma salaya jong chu nasata a protest anabolwa analut sa lo hi in ahin la tu chung galboy je a hi chi golden chance tiding ham hi chi pansat na a hi tu chunga hi Muivah hunglut ding akigo e ti hi mu a hi in tul hasunga hunglut ding a hi in hi chi a hunglut na ding hi tu a hi Meitei hon dodal na ahin bol kit tawi ti ho jong mu ai kit ne nei NSCN-IM lamkai Manipur gam sunga Manipur suke dinga hungthei pon ti a hi ama ho hin kiphin na anabol kit novi ti ho jong mu a hi in chule arambai tengol ho hin song ho jong ana POUVE chule Kuki cha te hi ka thu a hi ti a jong hi thu so a bol vi ti ho jong hi mu a hi in tu la hi igam sung boy na ho hi ivet na hi le gu thima ikigot no ham a hi lo le koima her sa nom lo ji wa tu ni chan ge ya Kuki cha ten I chan ge ya to gon ine yu ham ti pa hi ki he do lo ham ti hi a ki he po in hi jong le tu le tu a Kuki cha te din mon hi ivet na hi le SOO ho le KZC center ho to ki ho na ding hi ipum nga jing dan wa hi do ta in ni som gup phat ki te pi jong hi hungling wa ding a hi ta in ahin la tu ni chan ge a hi Kuki cha te din mon hi ivet na hi la a boy le jingin a boy le ekati na chu email ma ho hi to man lo ding man lo wa pan ala jingwa dil hi a hlei to hoi lai ham a hlei to ita chu na sata agam aleya hi pan ala jingo a hin ahin la tu ni chan ge a Kuki cha te din mon ivet na hi le thip chana ei ho sung khat ki ka a boina ti lawa hi koima cha hin pan ila bi se loda na hi akimu in tu ni a hi kanami te ho ilung thimo aki hon theina ding le inam sungu igam sungu wa email ma hovin I chan ge pan ala hi tam ti ho hi he team na divin hin se hoitin ama sapena zan hi a security force on operation anabol na wa chu IED bom ki kam ho hi anamudo win hichiwa bom len ta ni ki kam ho jong hi anaphel hata we ti ho jong chu mu a hi ni chi thil so hi jiri gam sunga thil so a hi ti jong hi he thei dewa neu cha in phone back in a hi in chole BJP video ma sa jong chu kan sei ta in BJP MLA somni lang to birin lam kaina a hi Delhi khopi a hi ana hlunguvin hita chu Delhi a BJP leader ho to hin Manipur gam sunga popular government CM do theina dingle PR su top theina ding a hi to gon anei jingwe ti jong chu ina sei sawa hi tain tunia jong hi CM lui ibobi hin BJP MLA hon tu chunga pan ala ho jong hi demna sangta anabol kitni ti ho jong hi mu a hi in tu a ama ho ki ka ama ho chu politics a in henge congress in BJP chu adem ding mong a hin la Meitei hon pan ala dan ho hi kanami te ho thip bi a to thei a hi ta point tu le tu a hi BJP a hi in NPP a hi win ama ho jong kiloi khom wa hita su Delhi gam sunga hi gachiwa BJP leader ho to hin kimuto wa ka gam sungo wa hi government tha akisim theilo dinga tu a hinang hon vai na hin hop pi wa government tha khat ni hin tun pi lo wa hi le kei ho sit kiphin na kanei de wa hi tai ti a jong hi BJP MLA ho hi Delhi a galungo wa hita chu BJP leader ho to hin ke ho na ho jong ana nei vi ti a hi in hichiwa ta san ta thil news ki modan dung ju ya chu a hi le a chi naw hi
lo hing be se lo hi leo kilom a hi in a hin la hi chiwa leader khanin BJP MLA khanin a hin sei na a chu Shyam Kumar in a hin sei na a chu a hi le tu a Delhi a BJP leader ho to kimu to na kinei na a hi itiam khatna appointment hoita ipi wa eke ho pi lo wa kathil thum ho hi ina sa pi lo wa hi le NPP hi ta BJP MLA ho hi ta ka bon cha wa hi resign ka ki bol deu government tha ka form deu hi ti ho chan ge jong hi thu sei na nei ti ho jong hi mo ai in hi chawai ga sei nom pe nu chu a hi le ei ho nam sunga hi ga ve lo chun hi chi ta banga min ki phin na nei theya hi le tunia e hon jong Manipur government no ya ka ta POUVE ti a resignation ki pe nom lo resign ki bol nom lo a hin la ama hon a sei naw Meitei government sim do a hi lo ba hi le BJP Meitei BJP MLA hon resign ka ki bol de wa hi kapan muno ka nga de wa hi chewa hi BJP government tha Manipur gam sunga asim do zo lo ba hi le BJP ka dal ha deu party choma ka lut deu hi chiwa chu government sim na ding to gon ka nei de wa hi ti a hin hi chi hi a hi in mi MLA ho mi politics ki chep dan ho hi evet ting le e ho a to hin te ka ting le sit a umma ma jingin tu a hi e ho hin separate administration iti wang wa hi BJP MLA la azong cabinet na ki pang na lai a hi lo le Manipur police zong igam sungu wa hoita function na lai a hin a khuti a hi le chun ET e hon separate administration chu imu diwa ikamuwa isei wang vin adal hading dol a hi lawai le adal hadinga lom hon tu ni chan ge itu cha jing wa hi le kon ipi isei ham ti chu ina sa ding ham kon I kho sa de ham ti hi ka sei do no me nei chule hi chi a chi na wa jong hi ama ho hin national highway ho jong hi tes abol ve ti chu ki chep na changa ni nei ho o ku ki cha te na ama ho hin aji chu hi chi wa jong hi national highway free movement tai kiti hi ata ham azo ham chi jong hi tes bol do ding hi ti a hi zan hi langa chu tes a hin bol dan a hi in a hin la wang phat pia I macha boina nom point boina hlung hen lang hi le ama ho hin Delhi a hi pansatna hi chi ho chungchang ho jong hi seiding ti hi a hi in a hin la tu ni chan ge a hi I macha boina lo analam lam la thei danu a hi in Kuki cha te gam sunga jong hi ni je a chu I macha boina an lo pha na chu tu a hi ama ho hin seiding a het be se lo chu le central government in zo ana sa lo je a chu ke ho si ki resign of ingatin party dang ka job deu party dang ka phu deu hi chiwa ko na chu ki phinna ka nei de wa hi ti ho chan ge ya hi government of India ho hi gi na ana bol vi ti a hi in hi chi keu chu a hi point Meitei ho hin tu a hi song ho jong atha phu ki novin Manipur gam sunga indigenous ti chu ana cheng lui ho Manipur mi ta ho ngichiwa hi a tribe min ho ta do na ahin nei ve ti ahin hi chima sanga jong in ho jong ana sa wa ngita chu hi chi hi ama ho in hi chi hi ama ho tribe hi in ti ho ana ji na wa chu ei ho Kuki cha te sunga sub tribe ho jo si jong ana zaw hi in ahin la tu ni a hi chiwa ama hon song a phu na wa min ho hi evet na hi le melong ho to Meitei ho bo zawa a khuti lawa hi le Kuki nam sunga jong melong support ho bo hi zawa tu ni a Meitei to ki do nam mi mo hi koima a zaw poi ti jong hi mo ai hi che ba hi lam za thangin azat zat sei hen lang ke ho hi indigenous ka hi vi how kip ho indigenous ka hi vi tha do ho indigenous ka hi vi ti jong la koiman hi che ba a thula lo dan hi ki mu a hi chule lam za thang hi het thei deu khat chu ama hi a in ki hal pi ze a hi thang to ma Kuki cha te chunga hi I chan ham khana pan ala a hi na hin la hi chi in ki hal pen jong chu ama hi tha do a hi lo hau kip a hi ti ze a ki hal a hi poin
email ma ho to ki khut zo ma na ato zi a chu email ma ho to aphat chenga hi ki thu zop khat a hi ze a chu hi chi hi koiman apom thailo a hi inam suke dinga panlago a hi ti a in hi anaki hal a hi in a hin la koiman ama tha do a hi za ki hal a hi lo la ama haukip a hi za ki hal a hi ti a chu koima chan haukip against a hi lo le tha do against a na ki tong poi ti jong hi tunia su thin na iga bolo hin tin hi chi hi ama email ma ho to min tunia jong hi chiwa indigenous Manipur gam sunga ana cheng agam nei ho hi chiwa amin a hin ji la wa hi tain hi chiwa ko na jong hi separate hi ta we ti chu aphot chit na khat to bang hi chu Meitei hon jong izau sa lo ta chu khoti ai le chun e ho chu atuma ta we ti na to bang a hin la lam za thangin he chelaya he amin a het got te wanga chu Meitei hon tunia hi akama hienge nang ho chu hi chi na hi we ti han lang cham na sei dinga anaki mu pi zong le apom lo chu hi chiwa hi approve ki mu a hi tai ti pa chu he theina device se wa hi in tunia hi chiwa min chong ho zo se hi Kuki nam sunga zaw lo Kuki gam sunga cheng thei te lo dinga hi chiwa hi amawon phot chit na a hin nei wa hi ta chu e hon separate iti sang wa jong hi ama ho hin e separate chi jeng wa hi tain hi za a chu kana mi te ho tunia hi e ho khat kin thei khat ki boy thei i po ve ti jong chu iga sei be ki no hin tin chule Chandel langa jong hi Naga People Organization kiti CNPO kiti ho loi hin organized a bolovin meeting a kolovin 5 October 2005 na achu agenda za chom ho sei khom na navy ti ho jong hi mo hin ichiwa miscellaneous kiti na a hi thu tampi ana seidan wa hin a hi le mi khen khat chun ipi bola hi chiwa CNPO hon ki ho na ana nei theu ham ipi to gon ani hom ti ho jong hi lungel inei mai theu wa hin chi ama hon aki ho now resolution ho hinta do hi zong le hi chiwa ato gon ho ki mu so ke cho to a hi agam sunguwa Manipur gam sunga melong ho chen na ho a hi Muivah hongding a hi ti jong hi het so ke wa hi chiba na jong chu tu le tu a hi Kuki cha te suboya pang hi melong ho jong azau jing ve ti ho jong hi mu a hi ni chi chung chang ho hi na sata ama hon jong plan anei wa Muivah hung ting le ipi ham khat hi movement chi pi ding ti ho to gon ho jong hi anei hin ti ho jong hi gin mona len ta a hi in hi chwa jong hi ka velo hen news ho a jong hong ki sei hi in NSCN-IM lam kai Muivah hi api na kho Manipur gam sunga Ukhur district sunga Somdal kiti na a hi 22 October ting le hin hung ding a hi ti hi a hi in hi china chunga jong hi Meitei hon NSCN-IM leader thing noi leader ho kagamu suke dingin kagam sunguwa honglut thei pon te ti a hi ki phin na ho jong a hin pan pai tawi ti ho jong hi mo a hi in hi jong le hi chiwa Muivah hin kapin nagama thinge a hi lo la kapin nagama ka kivui ding a hi ti a hung a hi poin aman jong to gon nei khana hung a hi je a chu ama hon jong ta chu do dal na sata bol kit got kit no hi in a hin la kum a chi sa banga chu atin zo deu ham a hi lo le tu chunga hi atin zo ta lo deu ham ti wang sei thei a hi poin hi jong le melong ho hi a chen na chi wa hi na sata ki got na neivin amun a hi meeting aneivin hi chi chung changa hi ipi agenda anei ham a hi lo le ipi to gon anei ham ti pa wang he kitchen chat na ki he hi zong le tu a Muivah a hung ding chunga hi ipi ham khat wang hi Manipur gam sunga milong hon agam kagam a hi ti a mep akikoina chung ho wa hi panna sata hin la deu Meitei hi hen Kuki hi zong le I chan ham khana gen thei in tho na deu hi hung ding dana hi mu ai ti zong chu iga ke sa ke no hi han lang aban le Zomi Council hon press statement a hin bol naw zan ya
press statement a hin bol na wa thu sei ho hi ga vekit lew han sa pawa ki zi hi in ama hon a sei na wa chu a hi le infal airport na lam ka apat na infal airport chan hi helicopter service ding aban le hi chi service chu infal a leng lut ding infal airport na ko na chu gamdang zon ding ho chi thei ding ti hi to gon ane wa hi ni chin chunga hi Meitei ho hi nga a hi lo le government hi nga a sei na a hi le kami ka sa hi chewa hi honglam hladiu a hi in a hi thei chana hoita niven pi diu a safe thei pe na niven pi diu nilam hla sa diu hi ti a jong hi ama ho hin to gon ane vi ti a hin hi che ho ivet ting le na lung hladai ji chu aji chu ipan khom lo naw hi chiwai hung do ji tuni a hi zomi hin lang ipi hi zong le chun tuni a hi Meitei in Kuki anamu a hi in zowa a song phu na ho jong chu hin sai ta win a tribe list a hin ji do na ba jong chu zomi kiti momong jaw lo a hi pai te kiti momong jong jaw lo vai phei kiti jong jaw lo gang te kiti jong jaw lo a hi wanga i ho iga thun lut got te pau hi za chat ta e ho kisunia wi hi viti hi ka sei do no mi nei gamdanga I chi no ma hi le helicopter a patna phai jot khel khel ngai am helicopter a patna mizoram jot na mizoram a ko na inop nop na ki zone thei chula ichi hi ipi bola nam khat eng got na hi ta hi na I to jiu ham ti jong hi ka sei do no mi nei inam sungu ikito lo na diwa hi chi to bang to gon inei ji wa tu ni a hi email ma hon ipi sei ta wa hi chi vai ga vekil lawan arambai tengol hon press statement a hin bol kit na wa so a hil ku ki cha te hi ka thu thu na hi ve tu ni a hi chi to bang to gon hung ki nei ho hi Meitei gam sunga boulder poi ti jong vet sa na khat a hi in chule tu ni a pa na koi tabang arambai tengol in mabana kilung to ta achen khom ding a hi lawai hi le NRC bol na ding ti chu National Register of Citizen na hi chi ho hung ki bol na ding a hi koi tabang a hin to sot lo a hin do dal au ma hi le ki mo vel lo ding ai ti hi chu a khuti a hi le tu ni a hi e hon hi chi NRC I do dal pau hi Meitei gam le Kuki gam hung ki khen pot hen hi chi tiang la chun no mole NRC ki bol ben iti wa hin a hin la tu ni a hi hi chi I support no hi tam ti jong hi ki dong no mai 1951 na patna ana cheng lo ho zo si chu refugee ni hi ve ti hi chu tu ni a hi e ho refugee hi ve ti na hi lo hi chu a hi wanga gam tum ki vai po na khat neu hi ti a movement a ki nei je a chu Meitei zong ei gama lut loading ei zong amau gama lut loading itiam khatna separate administration ine imu tengole good neighbor hin khom ding ama ho gam zong e ho gama hong lut nin tin e ho da zong ama ho gama ki lut nin tin hi chi ma sanga chu koi ma cha ki chon to loading free movement thei loading hi ti hi e ho pan la na a hi in a hin lai hi chi to bang to gon inei lai sewa hi khat la khat ki zum so khat nin na sata ki do dala khat nin te ti a ki ho cham na ding to gon inei ji pau hi ivet na hi le Meitei ho movement zo hi hung machal ding a hi mu a hi ti zong hi het diwa ka hin sei kit hi helang hi chi ho tabang to gon inei wa Meitei gam sung ho lova ke hi theilo ka hi tai ti to banga na I to wa hi le Meitei no ya ka ku nom kit ni ti na a hin hi za chu tu ni a hi kanam mi te ho hoi ta lung igel tha wa Meitei gam sung chon lo wa jong ku ki cha te hi theive a hin la ama ho hi ku ki cha te gam chon lo win I chan ham khana gen theina tho ve ti hi I het thi mu ngai hi to a jong December ha le IDP ho su mang ding a hi lo la IDP kem ta lo ding ti a to go ne hi ga velo hen phai sunga ko na hung jam do thi yenge thingla nga ko na Meitei area to ki nai jong le thingla nga hung ho chu ga ki chon lut no hen lang phate ta a mun khana grouping bol lo hen lang hele chon atin zo de wa hi a hin la phai sunga ko na hung jam do chu hoi la ya ga lut diu ni cho chu I lut saw le peace ti na hi ta lo ong
hi chi chu hin tin ni za chu hi chu ho I bo lai se wa hi I thil thum pau a hi lo le I movement pau hi la something ai ti hi I het no wa tu ni ai kanam mi te ho ma khoding generation ading vetna a I kha I pe wa pathin to ki thua pan ila pha no hi lo ham hi chi ilha so wa hi chi golden opportunity ilha so le akhang a jong hi chi to bang Kuki cha ten atuma ki vai po na le atuma ki vai hop na inei thei ta lo de I gam sung development I ma cha am lo ding hi ti jong hi ka sei do no min tu a jong hi atuma ki vai po na official ta kinei hi jong le I gam sung a khan to dan le I gam sung wa development hung lut ho hi ivet na hi le Meitei thu no ya ina lai sang wa government ki nei nai hi zong le I chan ham khana I khan to wa hi tai ti pa I het no wa I kha I pe wa hoi ta I tin le ha pana gal I do ngai hi ti zong hi ka sei do no men hi e ho hi chi chu hi ta lo wa I boy na ho hi ga ve lo hen kham thei na ho po wa I boy ven a hi lo la khat nin zit lang atil khat nin vei lang ti ding bo hi to gon ineva I bo in home hi ivet nai le nuizat umai tu nia I movement hi a neu a hi po in a hin la e ho hin I kisu neu got jeng pau hi za chat tai koi tabang Christian ka hi iti wa hi le hi chi ho notice kita ta ho jong hi ngai lo ai a hin la hi chi tabang to gon ho hi hoi ta authority ho zo sin kichi pi hen lang pan kila so ke hen lang hil I chan ham khana wang I khan to deu I gam sungowa pathin langa jong I ha deu I cha inau te ho jong I chan ham khana lim do dewai tu a jong I vet na hi le lam ka sunga kham thei bol ho a group ma hi ta ho a za ho pi ho I gam ina ma dinga gal sa na pangu hen lang hi chi to banga ho gen thei tho ngamu hen lang tu nia kham thei na dinga ni le cha jong kho sa ta lo wa gu le cha jong kho sa lo hi la apan bangwa ho I gam ina ma dinga hi ti hun pangu hen lang hi le I chana I gam khang to ding ham ti jong hi I ge lungai hi che ho jong khu I pja ham ti le tu nia I hon sum le pai du cha na a in chen lo chen sim nom na a koin ipi ne hen lang ka khosung I ti jong le ken sum kamu po le ti lungel inei je wa eima in sunga hi chi to bang gen theina kham thei za chom bola I cha inau te ho zawai ga mai ti jong hi I het do ngai ei ti jong chu avela ka ga sei do ke hi han lang tu hin thupon khat ga nei kit lo hen 33 Assam Rifle Hon mod bunga hi 7 October 2025 ting le free medical camp bolding to gon anei vin hichiwa hi specialist tampi hungding a hi in general medicine hi hen a hi lo le doctor za chom hichiwa hi hungding a hi in hi je a chu koi tabang akivet sa nom uma a hi lo le na ne ya damona ne ya doctor zone thailo sumle pai ha sat je a doctor zone thailo hon jong hichelai mun hi iga zot nuwa mod bung a hi lo le kampu pi district sunga ho zo sin hichelai mun iga zot nuwa specialist doctor ho iga kivet sa the wa hi ti jong chu in phon the hin tin hichichan chu tunia I holim na theule muivah hung na ding chung chang le tunia kuki chate I thil bol ina to ho hi arambai tengol ho akipa le zenguvin kuki chate ka thu a hi ti ho chan ge kampau anei ta ve ti chu het theina dewa in phon the ho hi chan chu hin tin tuni kuki news ve a ngai ho zo se na chung che wen ka ki pa in na bon cha wen pathin in phat theina bo jing taw han